Kladovo, istočna Srbija. Na ovom mestu Rumuniju i Srbiju deli samo Dunav. Dobre diplomatske veze dve države datiraju još iz prve polovine 19. veka. Rumunska nacionalna zajednica jedna je od najstarijih priznatih nacionalnih manjina u našoj zemlji. Dva naroda su tako kroz istoriju kulturne razlike pretočila u snažne veze koje održavaju i danas. Udruženje Tradicija i kultura Rumuna, Vlaha, Dunav i Skladova jedna je od značajnijih poveznica dva naroda. Familijarne i prijateljske veze sa susednom Rumunijom građana iz Kladova, odnosno Negotina, Kladova, Bora, Donjeg Milanovca i šire je vrlo mnogo izražena i saradnje su u više smerova organizovane preko kulturno-zabavnih manifestacija, preko projekata, preko razmene, šopinga i tako dalje. Ta saradnja stoji od vajkada, od još u vreme Kraljevine Srbije. Ljudi su ovdje prošli čamcima preko Dunava pa su se ženili devojkama iz Rumunije ili obratno, momci iz Rumunije ženili se našim sugrađanima odavde iz ovih krajeva. Tako da ta saradnja je čak i krvna veza. Blizina dunavskih obala, jezici i kultura učinili su da se osim granica brišu i druge razlike. Ovde se tako Rumuni i Vlasi smatraju istim narodom, iako im to pravo ne bi dali u nekim mestima u Srbiji, u kojima žive pripadnici tih manjina. Čine sve da tradicionalnu kulturu sačuvaju od zaborava. Nema puno razlike između srpske i rumunske narodne nošnje. Maltene je to isto. Postoji razlika u radu, što se kod njih mnogo više koriste dugačke narodne nošnje, kod nas su mnogo kraće. Ovo je nošnja koja se uglavnom ovde kod nas na ovom području radi i nosi. Što se tiče načina rada i veza, tu ima isto malo razlike, što je kod njih drugačiji vez i drugačiji način rada. Kod nas je mnogo bogatije i prvenstveno je crvena. Kod njih ima i plavo, i narandžasto, i žuto, znači svakakve vrste tih narodnih nošnji. Kod nas je uglavnom crvena. Tako je i sa pesmom. Izvorni rumunski zvuk poznat je ne samo ovde na istoku. Vlaške melodije čuju se i u drugim krajevima Srbije. Mândra mea cu cârpa mora, mândra mea cu cârpa mora, mândra mea cu cârpa mora, mâncați-aș limba din gură, mândra mea, draga mea, lele, când eu mai afla. Rumunski jezik izučava se u školama, a više od 100 studenata svake godine prelazi granicu i upisuje studije na rumunskim univerzitetima. Akademsku razmenu podržava i vlada susedne države. Svake godine iz Srbije se pripadnici rumunske nacionalne, deca pripadnika rumunske nacionalne manjine upisuju se od 180 do 200 njih na svim univerzitetima u Rumuniju. Najviše za sada su interesovanje postoji za informatiku, medicinu i ostale, recimo, fakultete kao što je ekonomski, jezici i tako dalje. Svesni su da je savremeni način života učinio svoje, pa se za podmladak u svojim redovima bore promovišući nacionalnu igru i pesmu na brojnim manifestacijama u zemlji i okruženju. Mladi nisu zainteresovani, budimo iskreni, za baš našu tradiciju, rumunsku kulturu, vlašku kulturu, za sve naše kulture. Totalno su mladi nezainteresovani, što je jako žalosno, tužno. Tu su telefoni, igrice, što da vam kažem, krećemo od svoje dece, pa onda tuđa deca, isto da budemo iskreni. Žalosno što je tako, ali tako je. Ja ne znam da li postoji neko, što se tiče mlađe generacije, da radi narodnu nošnju. Stvarno, u ovom kraju ne verujem da ima. To jedino
ove starije žene koje se bave time, pa nekako čuvaju tu, ajde da kažemo, tradiciju. Inače, što se tiče mladih, ja kao prvo, u mojoj kući gde sam ja živela, nije se ovo radilo. Radilo se u kući gde sam došla kada sam se udala. Znači, ovo je rad moje svekrve. Što se tiče jezika, rumunskog jezika, pošto je sada tema rumunskog jezika, zainteresovani su, ali cilj im je da ga nauče i da idu dalje preko granice da bi upisali fakultete u Rumuniji. Eto, to im je jedini cilj što se tiče rumunskog jezika. Inače, tradicije, kulture, tu jako loše stojimo što se tiče naše dece. U Srbiji u blizu 200 mesta, prema nekim procenama živi oko 300.000 građana koji govore rumunski jezik. Najbrojniji su na istoku Srbije. To je već godinama, vekovima unazad. Mi smo se već i spojili na neki način i familijarno i porodično. Poreklo naše već se tu dosta izmešalo. Recimo, u mojoj porodici ima Rumuna, rumunsko poreklo. S druge strane Dunava, sva ta sela, ima i naših ljudi, naših žena, naših ljudi koji su sklapali brakove s jedne i s druge strane još od vajkada. Cât mi-aduc amintea bine când eram ficior, iubeam mândrele 3 zile, le lăsam cu dor. Când plecam pe drum la vale, lumea mă vedea. Mă întâlnea mândruța în cale și mă săruta. Când plecam pe drum la vale, lumea mă vedea. Mă întâlnea mândruța în cale și mă săruta.